میگویند که مردم تاجیک در تاریخ اسلوب خاص شهرسازی خود را داشتند. همیشه قلعه آنجایی که حاکمان می نشستند در قسمت بلندی بود و موضع اهالی نشین باشد در قسمت پایان. مثلا قلعه مغ که در شهر باستانی ایستروشن جای گرفته است در بلندی شهر است و از همین بلندی تمامی اطراف شهر رو همچون کف دست می شود دید. درود دوستانی عزیز، برنامه میگویند کی است و ما تصمیم گرفتیم که در این برنامه راجع به قلعه مغ و تاریخ شهر ایستروشن و آن یادگاری های تاریخی که در قلعه مغ نهفته است برای شما قصه کنیم و در این برنامه ما رو همراه باشید. میرویم. و دوستان عزیز، در برنامه امروزه ما رو دیرکتور مؤسسه دولتی مرکز جمهوری تاریخی قلعه مغ میرزا علیموف همراهی میکنن. درود بر شما. خوب هستید؟ خب ما میخواستیم که کمی برای بیننده تلویزیون سفینه درباره قلعه مغ معلومات دهید. ما در آغاز برنامه گفتیم که مردم تاجیک همیگونه یک عنعنه داشتند که همیشه قلعه جای آن جایی که حاکمان می نشستند در بلندی بود. از همون بلندی مثلا حاکمان شهر رو نظاره میکردند. در عین حال ما قرار داریم در قلعه مغ شهر ایستروشن که خوشبختانه یک ماه قبل در ماه آگوست 2024 استاتوس جمهوری کسب کرد. یعنی ما تابع اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان شدیم و از 28 آگوست 2024 مؤسسه دولتی جمهوری مجمع یادگاری قلعه مغ نامگذاری شد. خوشبختانه. دیگر اینکه چون که خودتون گفته گذاشتید قلعه این یعنی استحکام است. البته این باید در جای بلندی ساخته میشد برای محافظت خلقی که در اونجا زندگی میکردن. دیوارهای بلند میساختن، از چهار طرف دیوارهای مثلا احاطه‌ایش مستحکم میکردن که از اون بالای دیوارها گذشته شود و همچنین در داخل قلعه حتما باید گذرگاه‌های زیرزمینی وجود می داشت، چون که برای تامین خوراک، برای تامین یارق اسلحه، برای گریزاندن کودکان و زنها و همچنین برای از داخل گذرگاه زیرزمینی در آمده از قفای دشمن برای حمله کردن همیشه ساخته میشد. خوشبختانه همین چیزها در همین قلعه ما وجود دارد و من درباره این تاریخ خودی همین ساختن همین قسمت پیش قلعه هم گفتن هستم که این البته با سپارش پیشوای معظم ملت که 2500 سالگی ایستروشن اینو دستگیری کرده، همون وقت امر سپارش دادن که ما قلعه مغ شهر ایستروشن رو با قوای خود ما آباد میکنیم و از همون وقت من در سال 2002 ساخته شد قسمت این پیش قلعه مغ. در اساسی انمون پایدیواری قبلا وجود داشت. در زیر همین یک چهار قطار همین علاقه همون پایدیوار اساسی پیشکیش قبلا همین وجود داشت و اینا در بالای همون پایدیوار برداشتن. یعنی همون نمادی اینه قلعه رو برقرار کردن. البته این دروازه‌ای که در اینجا می‌بینید اینا یک نشانه هنرمندی این شهر ایستروشن است. اینا یکی از استوهای زبردستی ما استو صالح ساختگی هستند. دقت کنید هر یک نقش و نگار این دروازه یک مضمون خاصی خودش را دارد. این بهترین نشانه از کندکاری، هنری کندکاری شهر ایستروشن و همچنین همین خیلی دروازه در آمد آثارخانه را هم همین انسان با دستان خود ساخته است. اینجا آثارخانه داریم. اینجا آثارخانه هم هست، یعنی همون یادگاری هایی که شما از اطراف قلعه پیدا میکنید و آنها رو جمع آوری کرده در خود آثارخانه مجمع نگهداری میکنید. البته آثارخانه مجمع 2018 تشکیل کرده شده بود
ولی متاسفانه در داخلش اکسپونات‌ها خیلی کم بودن و شکر خدا که در دوام این 3 سال گذشته ما با دایر نمودن 4 مراتبه افریات‌های باستانشناسی ما اکسپونات‌های نو پیدا کردیم و امروزها در داخل آثارخانه ما هم رو جابجا کرده هستیم. اگر دقت داده باشید من اینجا گلستان شد. قبلا این گل وجود نداشت، امروز گلستان شد. همین دروازه‌ای که در اینجا ساخته شده است این هم محصول دستی استاد صالح استرافشانی است. ابوالخیر شهر استرافشان با هنرمندان مشهورش در کشور شناخته شده. من اینجا اگر دقت کرد نمودی اصلی قلعه در سال 1866 همین خیلی بوده است. این عکس از ارمیتاژ سنت پترزبورگ پیدا کرده آورده بودن. این نمودی عجیب داشت. متاسفانه در دوران شوروی بعد آمدن بلشویک‌ها همین قلعه خراب گردیده. من در اینجا عکسی خراب گردیده هم وجود دارد. متاسفانه من شکل قلعه اگر نگاه کنید قریب که قلعه وجود ندارد. با جای قلعه در اینجا گارنیزون عسکرای شوروی بعد 1920 تا 24 25 همین شکل گرفته است. من در اینجا در این عکس در همین عکسی اینجا معلوم است که قلعه قریب وجود ندارد. لیکن اینجا اکسپونات‌هایی که ما جمع‌آوری کردیم در اینجا دو تبری سنگی است که از زیر همین زمین کوفتکوی آمفی‌تئاتر از زیر زمینی همین قلعه برآمدگی است که هر یکی اینها تاریخی 5000 ساله دارند. یعنی از این بر میآید که چون که جناب عالی در برنامه‌های خودشون بارها قید میکنند که خلق تاجیک ما تاریخی بیش از 6000 سال دارد. همین ها با اثبات میرسانند که برای اون که 5000 سال پیش تبرهای سنگی را سازند یعنی ساکنشوی مردم باید از 6000 7000 سال پیش به عمل می آمد و برای تصدیق همین گفته ها من در دوام 3 سال من اینجا همچون دیرکتور کار میکنم 4 مراتبه کوفتکوی آرکئولوژی گذاروندیم. در دوام 4 مراتبه کوفتکوی آرکئولوژی ما یک چیزای بهترین پیدا کردیم. در اینجا من اکسپونات آوردیم جایگزین کردیم. بغیر از خم‌ها، بغیر از کوزه ها، بغیر از شمدان ها ما پیدا کردیم اسباب آلاتی دوره نیالیت رو که در حسابات مدیر شعبه آرکئولوژی انستیتوی تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی جمهوری تاجیکستان تورخان خوجاگلدیف در حساباتشون اینجا نوشته شده است و عکس‌هاش هم وجود دارد. بغیر از این من اینو ببینید که خموی اصل 1.4 اصل 1.4 و از روایت‌های تاریخی چون معلومات داریم که همین قلعه ساخته شده بود از طرف کوروش کبیر و همچون مرکزی شهری کوروشکده بود اینجا و وقتی که اسکندر مقدونی با اینجا حمله کرده می آید اسکندر مقدونی و سرلشکری او کراتر در همین جا از دست مردمی با شجاعت دلیر استرافشانی ها یکمین مراتبه زخمی میشه و همچنین نمونه یادگاهی که از اینجا پیدا کردیم اینا من مخصوص اینجا نگاه داشتم به خاطر چی؟ برای که اینا وقتی که ما پیدا کردیم شهر ما با استای هشتکساس است. وقتی که از اون کس پرسیدیم که این چی است گفتن که این هشتک است. این از چقدر 4 متر 5 ماه پیش پیدا کرده شد. بدون آب اگر هشتک کشید هشتکی عادی است. وقتی که با این کمی آب همراه میکنید این آوازی بول رو به خود میگیرد. اینا من با خارجی ها وقتی که نشون میدم خارجی ها حیرت میمونن بعد بنابرای هشتک کشی میکنن آوازی بول برخواه میکنن تکرار میکنن. ببینید عجیب است. در این نشانه آن است که مردم ما در حقیقت هنرمندند. در همون زمانهای پیش هم چگونه همین مثلا فکر کرده بر اومده. شما از کجا فهمیدید که باید داخل این آب ریزی و همون استای هشتکساز داریم ما. و حاضر
тамоман ба шакли дигар месӯзад. Вай гуфт ки шояд ин аз бобо бо канони мо бошад ки асри 17 ин нишона аз асри 17 аст. Ва дар ин ҷо ба 3 забон навишта мондиам ки ин хуштак овози булбулро дорад ва инаш акнун чӣ гӯям инаш фантазияи мо аст ки булбул ки шуд бояд дар қафас бошад ва ино барои об андохтан ин як зарфи оба дар инҷо нигоҳ медорам ва ҳамчунин дастпокунак яъне салфеткои дар инҷо нигоҳ дошта мешавад ки тоза карда ки кас нафас кашад. ин рафиқои мо пайдо кардан аз дохили замин. ин осорхона иборат аз ду қисмат аст. ин қисматаш қисмати археологӣ, яъне он бозёфтое ки аз зери замин пайдо шуданд дар ин қисмат нигоҳ дошта мешавад ва ин қисматаш қисмати этнографӣ. Этнография яъне мардумшиносӣ, яъне асбобу олоту зарфҳое ки мардуми мо дар зиндагии рӯзмарраи худашон истифода мебаранд, дар ин қисмат мо ҷобаҷо кардем. Ман ҳозир аз назди макети мадрасаи Рустамбек гузашта истодаем. ин ҳокими шаҳри Истарафшан дар асри 19 буданд ва ин шахсият аз худ нишонаҳои хеле зиёд мондан, аз ҷумла мадрасаи Рустамбек ҳамин ба ҳамин шакли воқеӣ мадраса ҳамин буд. Мутаассифона ин мадраса ҳам дар даврони шӯравӣ хароб карда шуда. ва ин масалан ёдгориҳое ки аз мис аст, инҳоро аз куҷо пайдо кардед? ин аз мису биринҷи аст. ин аз мардуми таҳҷоии Истарафшан ҷамъоварӣ карда шудааст. дар хонаҳои худ аз куҷо пайдо кардан? мо даъват кардем, ино оварда супоридам. инҳоро мо дар сандуқҳои ду қабата нигаҳдоришонро ташкил кардем. ҳозир як чизи беҳтарине ки ман бояд дар бораш гап занам, дар қисмати чапи ҳамин ҳозир қалъаи муғ як қабристон аст бо номи Хӯйшадои Валӣ. Хӯйшадои Валӣ дар он ҷо ҳамин сангҳои сари қабрӣ вуҷуд доштанд ки ман аз ин 22 дона сангҳои боқимондаро овардам, дар ин ҷо ҷобаҷо кардам ва аз сабаби он ки худам шарҳшинос ҳастам, хонда метавонам ва мардум ба ман гуфтанд ки дар ҳамин қисмати қабристон сангҳое аст ки ба хати арабӣ навишта шудааст, одамо хонда наметавонанд. Мутаассифона бачаҳо шикаста қисмати шикаста вақти бозии футбол дарвоза аз онҳо месӯзанд. вақте ки баромада дидам, бинам гар ҳамаш ба забони ба хати арабӣ асос навишта шудааст ва беҳтарин намунаҳои санъати ҳаккокии мардуми тоҷик. яъне болои ҳамин сангҳо номи он нафароне ки дар ҳамон қабл шуданд гузошта шудааст ва ҳамин гуна дар рӯи санг ҳаккокӣ шудааст. хуб дар ин ҷо ҳамин гуна ёдгорӣ ҳаст ва шумо гуфтед ки мо корҳои бостоншиносӣ гузарондем дар атрофи худи қалъа. мешавад ки онҳоро бибинем? чуноне ки қаблан ҳам қайд карда гузашта будам, ба ғайр аз осорхона мо дар давоми 3 соли кори худ 4 маротиба кофтукови археологӣ гузарондем ва ман ҳозир мехоҳам ба шумо нишон диҳам. аз рӯи китобҳое ки хондам, мақолаҳои илмие ки хонда баромадам, вақте ки директор таъин шудам, ба ҳамин чиз диққат додам ки ин албатта номаш ки истеҳком аст, бояд дар зераш гузаргоҳҳои зеризаминӣ бояд бошад. масъалаи таъмини обаш, масъалаи таъмини хӯрока, ҳамаи ино ба назар гирифта мешуд вақти сохтани истеҳком. инҷо чӣ ҳаст? инҷо ба забони лотини асуҳарӣ, ба забони худамо сағонаи устухонҳои оташпарастон, яъне ҳамин ҷо дар ҳамин ҷо гӯё ки сағонаи устухонҳои оташпарастон будааст. вақте ки мо инҷо кофткова сар кардем археологӣ ва дар қисмати чапаш нигоҳ кардем ки дар як ҷо фақат устухон ҷамъоварӣ шудааст. инҷо ҳаст ино? ҳамин устухонҳои бисёре ҳаст. агар кофтан гирид аз зери ҳамин замин ҳам устухонҳо баромада мегирад. ва шумо ба шакли осорхона ба шакли инҷо масалан дар дохили шиша ин устухонҳоро нигоҳ доштем ва ҳар касе ки меояд аз ҳамин ҷо тамошо мекунад. он тараф низ ҳамин гуна масалан дар ин ҷо ҳам кофтукови археологӣ идома додем. дар ин қисмат ҳам кофтукови археологиро идома додем ва дар чуқурии бештар аз 4 метр мо пайдо намудем як ду қубури обпартои Сафолинӣ ки баъд мувофиқи
гуфтаҳои профессор Раҳимов Набиҷон Турдиалич ки ҳамроҳи мо дар вақте ки кофткови археологӣ иштирок мекардам унгаз гуфтанд ки ин қубурҳои асри 89 милодӣ ин қисмата пайдо кардем. Баъд соли 2022 дар моҳи октябр дар чуқурии бештар аз 4 метр мо ду лӯлаи обгузари асрҳои 89-ро пайдо кардем. баъд аз ин ки қубурҳои обгузар пайдо шуданд мо тафтиш кардем ки ҳамин қубурҳо чанд метр тӯл доранд ва сима дохилашон равон кардем ва дар натиҷа маълум шуд ки баъди 15 метр симе ки мо дохил кардем банд монд. баъд идома додем баъди 15 метр кофткови археологӣ кофтем. дар соли 2022 моҳи октябр 14 октябр мо дар ин қисмат чӣ бошад шояд идомаи ҳамин дар инҷо бошад гуфта кофтем ки дар натиҷа маълум шуд ки дар инҷо гузаргоҳи зеризаминӣ аст. нақб аст, гузаргоҳи зеризаминӣ аст ки аз 4 тарафаш похишти замони асрҳои 89 сохта шудааст. ин беҳтарин нишонаи ёдгории таърихӣ аст. дохили ин касе рафт? ба ин дохил корманди мо рафтанд тоза карданд то 12 метр рафтем. ҳоле мо интизор ҳастем ки боз бостоншиноса ҷалб кунем ва давом диҳем кофтукони амина. ва ин чӯбҳо низ аз ҳамин ҷо ёфтем? аз ҳамун давра. шумо барои он ки инҳо хароб нашавад ҳифз шавад мо болоша пӯшидем. маҳкам кардем. болоша ва ҳар кори бостонӣ ки ковишое ки шумо анҷом медиҳед бо иштироки бостоншиносон анҷом медиҳед? албатта бо иштироки бостоншиносон ва ҳатман болопӯш мекунем. барои он ки ин чизҳои нодире ки мо пайдо кардем агар дар зери барфу борон монад хароб мешавад. ва барои сайёҳон низ фикр мекунам ки ҳамин қисматҳо хеле ҷолиб аст. онҳо меоянд бо чашми худ ҳамин масалан ёдгорҳои таърихиро дар ҷои худаш мебинанд ва аз ин ҳайратзада мешаванд. барои сайёҳо ҳамин муҳимтарин ҷо ҳамин ёдгорҳои таърихӣ аст. унҷо ҳам кофтуко кардем? ман идомаи ман чуноне ки пештар гуфтам аз унҷо вақте ки тафтиш кардем баъд аз давоми кор инҷо шуд? давоми кор дар инҷо идома додем. 2023 моҳи июл бо иштироки номзади илмҳои археологӣ хоҷагилдиев Турахон Рунович намояндаи институти таърих бостоншиносӣ ва мардумшиносии академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар натиҷа дар зери ҳамин замин мо пайдо намудем ҳам ду лӯлаи обгузаре ки ба ин тараф омада шуданд ва ҳамчунин анаин қисматҳои аҷоиби иморатҳои қадимаро пайдо кардем. яъне инҷо боло иморат буд, яъне деворҳо аст. деворҳо аст, болорҳо бибинед ва хеле ҷолиб ҳамон қубурҳо аст. аз дохилаш қубур гашта-ки яъне ин таъмини оба, нуқтаи таъмини об будааст ки аз ин тараф обо дастаст мекарданд. ва чӣ қадар мардуми мо нигоҳи меъмории хеле бой доштанд. бибинед ки фикр кардан дар он асрҳо ва ин гуна об гузарондан дар ин баландӣ ба ҳаққ рост намеояд. албатта бибинед ки мардуми мо дар ҳақиқат таърихи хеле бузург дорад. олимон донишмандон не ки мо дар асрҳои 8, 9, 10 доштем гуфта метавонем ки дар дигар минтақаҳои дунё вуҷуд надоштанд ва ин нуқтаҳои об таъминкуниҳошона вақте ки диққат метӣ аз сафолпорҳо сохтааст қубурҳои обгузара ва дар ҳар як 40 сантиметр як ҷои пайвандаш вуҷуд дорад ки ин мувофиқи маълумоти бостоншиносо ин як чизи нодиртарин аст. яъне тартиби сохтани ҳамин лӯлаҳои обгузар махсуси мардуми тоҷик будааст. инҳо ҳамаш талаб мекунад ки мо кофткови археологӣ идома диҳем. яъне дар зери ҳамин хоке ки мо дар болоаш истодаем шояд як шаҳри дигар бошад. шаҳри дигар албатта вуҷуд дорад. як ёдгориҳои таърихӣ хеле нодир муфтааст. мувофиқи маълумоте ки мо аз профессор Билаева аз китобҳо хондаги ҳастем ва дар ҳамин қалъаи Муғ дар даврони шӯравӣ як шурф мегӯям археологӣ, яъне як чуқурии археологӣ кофтааст то чуқурии 12 метр ва хулосаи худашро онтун навиштааст ки 3 қабати маданӣ вуҷуд дорад дар ин ҷо. агар якум қисмат асри 15 то 19 бошад, қисматҳои дигараш асрҳои 8, 10,
то асри яки пеш аз милод ва қисмати сеюмаш асри 6-5 пеш аз милод мегирад. аз ҳамин нуқтаи назар мо вазифадор ҳастем ки дар ҳамин ҷо кофткови археологӣ идома диҳем ва чуноне ки борҳо мана ҷаноби олӣ гуфта мегзаранд таърихи пурғановати халқи тоҷики худамонро ба тамоми ҷаҳониён маърифӣ кунем. дар ин қисмати замини қалъаи муғ мо дар асоси иҷозатномаи вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 июл то 8 августи соли ҷорӣ, яъне соли 2024 кофткови археологиро идома додем ва дар чуқури бештар 4-5 метр пайдо намудем кӯзовии даври қадима ки ба ин ҳамон олими археолог ки ҳамроҳи мо кор карданд Тӯрахон Руниш Хоҷагилдиев гуфтанд ки ин тааллуқ дорад ба асри 7 милодӣ ва ин устухонҳо ҳам ҳамин хел ва барои инҷа шояд сағона бошад ё ягон ҷои оташдони оташпарасто бошад. ин барои мо ҳанӯз маълум нест. барои ин идома додан кор қисмати кофтагиян ин пойдевор буд, ҳамон ҷоҳое ки девори онаҳо буд. шояд ҳамин хел бошад. идома додан кор инҷа ҳоли омӯхта нашудааст дар оянда ва қиштоя бинед қиштои даври қадима ки қиштоам хеле асрҳои 8-9 ба тааллуқ доранд. дар ин ҷо ҳам мана моҳи июлу августи ҳамин соли ҷорӣ 2024 мо кофткови археологӣ идома додем бо иштироки Тӯрахон Уруниш Хоҷагилдиев. ана вақте ки инҳоро кофтем дар он қисмат пайдо кардем деворҳои асри 7 ва деворҳоро бинед хиштояш чӣ қадар калон буд. аз ҳамон андозаи хиштҳо ва тарзи сохтанаш ҳамон Тӯрахон гуфтанд ки ба асри 7 тааллуқ дорад ва ҳамчунин ман ин хуме ки дар инҷо пайдо шуд хуми калоне ки пайдо шуд қисмати боло шикаста буд ва мо барқарор кардем ва ба хотири он ки осеб нарасад ҳозир муваққатан ман ин сеткая мондагӣ ҳастем ва дар вақте ки болош пӯшида мешавад мо ин албатта мегирем инҷа қисматоша банд мекунем ки он газ он зарар нарасонад ва ин ҳам талаб мекунад ки дар оянда кофткови археологӣ дар инҷо идома дода шавад. яъне ҳамон қисмато ки чоркунҷа кофтед дар ҷои хона буд. бинед худи деворҳои хона бар ин аз ҳамин нуқтаи назар ҳамон олим худашон роҳнамоӣ карданд ва кормандои мо кӯмак карданд кофтанд. яъне ҳоло кофтуҳоро дар ҳамин нуқта идома медиҳед? мо дар ин нуқта идома медиҳем, на танҳо дар ин нуқта. ман ҳозир пешниҳод карда истодаам ки дар оянда дар ҳамин қисмате ки аз он ҷо мо дида омадем ба пуррагӣ кофткови археологӣ гузонда шавад, чунки ман бо шоҳидҳо ҳамсӯҳбат шудам ва бо калонсолҳо ва ҳамчунин мақолаҳои илмиро хондам, китобҳои илмиро хондам ки дар ҳамин ҷо бояд ки хонаҳои мардум, яъне даври қадим инҷа хонаҳои мардум дар зери хок пинҳон шудааст ва мо боварӣ дорем ки дар ҳамин ҷо шаҳри қадимаро пайдо мекунем. аз ҳамин нуқтаи назар ман ҳозир тамоми кӯшишу ғайрати худам ҳамин равона карда шудам ки ҳамин кофтково дар ин ҷо идома дода шаванд ва боз ҳам ҳамин гуна як нуқтае ки он ҷо ковишҳои бостонӣ анҷом додед вуҷуд дорад. дар он қисмати даромадгоҳи қалъа як ҷои дигаро бо кофтем. дар ин қисмат яъне даромадгоҳи қалъаи муғ мувофиқи маълумоти як ҳамшаҳриё мо ки гуфт ки дар ин ҷо зиндон бояд вуҷуд дошта бошад ва мо кофткови археологиро гузарондем соли 2022 бо иштироки профессор Набиҷон Турдалиш Раҳимов ва ҳамчунин донишгоҳи давлатии Хуҷанд факултаи таърих ва дар натиҷа анин деворҳо пайдо шуд ва ин деворҳоро истеҳком буданд. деворҳоро гуфтанд ки ин садди аввали мудофиавӣ сарбозон ки холӣ мекарданд шаҳр хеле таърихи бузург доштааст ин ки вақтое ки фармоида таърихи хеле бузург дорад, чунки дар замоне ки бо тиру камон мубориза мебурданд ҳамин деворро истифода мебурданд. аз рӯи маълумоте ки профессор Раҳимов Набиҷон Турдалиш гуфтанд.
من اگر یک بار وارد شوم داخلی، خب همین گونه ما آهسته آهسته داخل تاریخ می شاید از نگاه اول برای بیننده عادی نماید، ولی اینجا یک تاریخ خیلی با چقدر گذشتگان ما دید و نگاهی خاص داشتند. مثلا همین دیوار است، همین دیوار است. ما در این قسمت این ببینید و خشتایی که در آن جای دیده بودیم عیناً همین خشتا در اینجا خشتای کلان، یعنی اینها هم شاید که از اصل هفت و اصل هفت تعلق داشته باشند. به هر حال گمان‌های زیاد است درباره قلعه مخ و عموما یادگاری‌هایی که شما از اینجا پیدا کردید و فکر می‌کنم که یک کار علمی خیلی کلان است در اینجا که جستجوی زیاد رو طلب می‌کند و فکر می‌کنم اگر باستانشناسان هرچی بیشتر و عمیق‌تر در اینجا کارهای آرکئولوژی خود را انجام دهند. برای همین من حتی با واسطه اینترنت مراجعت کردم با همدیارای خودم که بیایید اینجا نامزدیتون حمایت کنید، رساله های نامزدی، رساله های دکتری نویسید، استفاده برید از این امکانات های وسیعی که برای هم از جهت آرکئولوژی و هم از جهت تاریخی آن چیزهایی که ما داریم این استفاده برده مقاله های علمی نویسید، رساله های علمی نویسید و این امکانات هست. شهر سراوشان در قطار یکی از شهرهای قدیمترین آسیای مرکزی و عموما آسیا به حساب می رود. یکی از شهرهایی که در اینجا هنرمندی، تجارت و علم و فرهنگ و ادب رشد کرده بود. و اینجا شما مثلا بیناهای نو ساختید، اینها برای چی هستند؟ اینا چنانه که شما خبر دارید در پیام خود جناب عالی گفتند که به قلعه مخ دقت دهید، کاسبا و هنرمندان را به آنجا برارید، با آنها جای تشکیل کنید و از همین نقطه نظر برای در عمل پیاده ساختن امر سپارش‌های پیشوای معظم ملت در اینجا ما جدا نمودیم جایها را برای کاسبان، هنرمندان شهر. دکان‌ها برای هنرمندان است. دکان‌ها برای هنرمندان است که هنرمندان می‌آیند در اینجا در این دکان‌هایی که ساختن البته محصولات خودشون استحصال می‌کنند با آن مقصد که اینجا همچون یک مرکزی سیاحی وقتی که خارجی‌ها به اینجا میان البته دقت می‌دهند به هنرهای مردمی ما و از اینا خریداری میکنند. همین دکان‌ها را برای هر یک هنرمند شما مثلا تقدیم میکنید و میان کارهای هنری خودش رو انجام میدن و خیلی عالی هم هست که مثلا در یک حوزه تاریخی هنرهای قدیمی ما رشد میکنند و فکر میکنم اینجا دیگر یک مرکزی هنر، مرکزی فرهنگ، مرکزی رفتارهای زیاد میشود. در آینده حتما این یکی از مرکزهای هنرمندی، مرکزهای سیاحی مبادل میگردد قلعه مخ ما. از همین نقطه نظر من اینجا دکان هنرمندی ساخت بوستان ترسونوف، عبدالقوار همداموف. من در اینجا با دیگر رفیقا برای خشتا را آماده ساختم که در دوام همین یک ماه دو ماه نزدیک البته یک چند اینجا دکان ساخته میشن و در آینده محصول مهنتی هنرمندان شهر سرافشان البته به فروش برده میشه. و شهر سرافشان نیست، شهر هنرمندان است. اینجا هنرمندان خیلی زیاد هستند که حتما که خب اینجا آمده دکان‌های خود را اشغال می‌کنند. تشکر زیاد. سپاس به شما. سپاس که در این برنامه ما رو همراهی کردید و ما یک سیر زیبای در قلعه مخ داشتیم و آن بازیافت‌های تاریخی که شما انجام دادید از آنها دیدن کردیم و فکر می‌کنم یک موضوع خیلی زیبا هست و بیننده نیز از این برنامه ما لذت برد. سپاس فراوان به شما. سپاس. دوستان عزیز، ما این برنامه رو از قلعه مخ از شهر سرافشان تهیه کردیم. شما هم بیاید به این موضوع تاریخی از این همه زیبایی، از این همه تاریخ غنی ملت تاجیک دیدن کنید و برای خود بهره بردارید و همیشه دوستدار تاریخ باشید. تا دیدار دیگر، سر بلند باشید. خیر.